tuntruma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak tur chu nundang lamna ni ti Belarus rama Vadim Chanchin ani Belarus rama anule afarno in car accident anthi sanlai khan Vadim chu kumsom palimi ani to a chu tiang taka van doina in atlak buak nu chuan apa chuan pathia na zonga 7-day Adventist Rawngbawlna bei pui thlakna chuan in khomin baptisma achang zoya kha kumsang kha zakwa som ko chhovel Soviet Union ni thin rama Rawngbawlna hun dom thlen lai ani kumsang kha zakwa som ko pakhata Soviet Union halo ke darta ka khan sakho zalen na kol halo enga Belarus Russia le Soviet Republic dung le wanga Rawngbawlna bei pui thlak in khom nei ani thina Vedima kumsom pangami chuan apa nena adu apiang ati tir thayanga mase Adventist biak ina ero alut ngai don lo ti asila in biak ina chuan ka in khom ve don lo ti in apuanga apa ero chu angoi mai thunga anu thalia sabat tu khachu in khom puya asoma Vedima ero chuan aril ru ala thak lo in khom ka du lo ka in khom lowang ati a mase apa chu abeidong mai bik lo Vedima chu tuna in khom la du ri lo ma se khovela chu aya du sakdang ani chuang lo afapa chuan sikul lama computer programming azira mani pola computer nei adu boka khati lai hun Belarus rama chuan computer chu khap ani baka aman ato uchok em boka apa chuan biak ina chuan Adventist tu pakhat mani pola computer nei asiat thu asila engtin nge aleiti kanzo thayang atia Vedima chu ain khom ve ta a nu palam ina koshan member te in khoma chibai buk turin do kan lian tak an kilti amu chuan mak atinge mai an lo thlen nu chuan Vedima chuan apa bengbula phunsa sa in chunu computer nei tu chu khoya nge ka bedu ania atia apa chuan phunsa sa hian in khom ban nuwa kan bedonia ti in rila Vedima chuan in khom chung zunga omve atum hau lova chunu chu mua kalle mai atumani Sabbath school le divine service in khom athut tlon nu chuan miten pathian fakna hla an sa chu avoi khatnan a hreveta ni mi te thing thria an tong trai te chu avoi khatnan a muboka thu soitu alo dina thu a soite chu a hriat voi khatna ani zela Davida le Jonathan te in thianna chungchang ani in khom ban nu chuan Vedima chuan aron in khom ve chan chu a theihil mindera computer nei tu nu biak adu ti po ain hrezui to lo athil mu le ngai thak te chuan athin lung a khoi hle mai ani kha sabat achina khan pelhau lovin sabat apiangin aron in khom zia sabat asertan ve taboka Bible ba ka pihuai te le khabu conflict of the ages anti te chu achiera mithar hlak aloni ta ani in khom voi khatlakin anun athak dang lam saka computer leidan tur ngai to in aron in khom kha ani a ma se nun thar ani ta zokani akum le kumsom puruk ani kumin athin lung chu iswa hne hlanin baptisma achanga akum lea Russia rama Zawski Adventist University alutin pastor na thoktorin ain zirta ani tuna hian Vadim derka chu pastor le Belarus rama 7-day Adventist ko ran shwai tu anita a Belarus Union of Churches Conference Executive Secretary ani computer nei chakna khachu engtin nge ni ta le ani chuan nuiwar var chungin computer chu kalei tangeya ma se anu deu fe ani ti na soi tun quarter 13 sabat holom then khatmang hian Belarus rama Minsk khopuya Vedima te din tur thalai te tana Rawngbawlna mun chu din ani don ani ju ni somni pakwa a tholom phal taka thotura ruam manna in siam wangin lom thu kan soye khati zong kha tuntruma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak thei chu ani